پروسا کوروناش دیاربکری لگل. تماشاوان هیجا ام درباسی نوچه‌ای ببین سرکفتنا مدیا و مدیاکارین کرد روزنامه‌وان کرد خلاتا baştirîn هەورێزکارên nûçeyan di cîhanê de wergirt. Rojnamevanê Kurd Kamîran Sedûn xelata Kurd şork wergirt wek baştirîn hevrêzkarên nûçeyan ku ev xelat ja lê ajansa Reuters vetê pêşkêş kirin li gor daxuyaniya hatiye belavkirin Kamîran di şerê Bakurê Rojhilatî Sûriyê de karekî baş li gel rojnamevanên biyanî kiriye wekî hevrêzkarekî baş jî tên askirin. Kamîran Sedûn xelkê dêrîka Rojavayê Kurdistanê ûjdayek bûye sala 1980 dirçûyê beşê zimanê îngilîzî yê zanîngeha Şamê her li ser vê babetê hevkarê min zerdeşt hemê li gel Kamîran li gel Kamîran silav bote zerdeşt zerdeşt destpêkê de ji xwe ez dixwazim pîrozbahiyên me jî ez bigihînim Kamîran ji bo wergirtina vê xelatê hevkarê min zerdeşt li gel min e fermû. دم باش جمال هلبت سرکفتنا چه روزنامه‌وانی که کرد لکودره به جهه کیف خوشیه بیگمان اف پیروزباهی آوجی یه نهفکارن من لکردستان بسیار از بگیریم برس کامیران سعدون که خو خلک دیری که روزاوای کردستان تانی زمان که ایرو روزا پنجشنبه باشترین خلاطا هفریزیا نوچهان یا کرد شورک جالی آژانس رویترز ورگرتیه از بزن بم هستن کامیران چنه کامیران جبو و خلاطه چت بیجه و که کردی که روزاوای کردستان جبو سال 2020 اف خلات ورگرتیه داکوام به هفرا بزنبن کامیران سعدون دست بک پیروز و هفکارن منجی لتلویزیون پیروز باهیل تدکن بیگمان سرکفتنا هر روزنامه‌وانی که کرد لکودره به جهه سربلندیه بهتر بحثا و خلاتش مرا بکی کرم که سپاس مامستا سپاس بوته و بو همی کارمندین کردستان 24 براستی اف خلاته هنج قیب گوتی جالیه کرد شورک و یعنی رویترز به صندوق کرد شورک تمویل کن هاتيات شكرا طبعا كورتشوركيا او صحفي امريكي رويترز کار دکرد 2000 دل سیرالیون هاتا کشتن بجا اف جایزه جبوی هاتیه اف خلاتش جبوی هاتیه شکرن هر او حتى هناك جيب بنافا كيليت كن بجندا جائزه الشجاعه يعني كسن قلتي كاري يعني شريدت كن او بهتسر كاري الشر بهتر سر کار دکن یعنی کامیران اف چند سال انترنت و باشداری وان و کار امبیشن هفریزیان و چند دیگر آژانسین بیانی تکارت که اف چند سال تایبت لباشور کردستان یا جد لروجاویش اف کار کریه من 2014 دست بگیریه یعنی های واشش 2014 مبرویت هزا دست بگیر حتى نها حتى از ایروجی من کارک مهبو از يعني از ساعات تقریبا 5 و 6 از نیگه از گام هولیری از الباشور و روجاوا هر دو کارت کم یعنی مش خانقینه حتی کوبانه از جبهه حمیه حاضر بیمه از بس نچم من بچه یعنی شر من بچه استاد حاضر نبیمه شر از کوبانه از خانقین جلوله حتی تبگه کوبانه بله دوان دیگر اف آژانسین بیانی تکاردی کی بهترین وان چه آژانسه که اروپینه یا نه نافخوینه اگر بو مزلال کی اننا جدانه يعني از بحميره شغلي ما تشي امريكي تشي اوروبي بس بهتر بامريكي واوروبي بريطاني از بهتر بوارد شغلم چندکی دی هنا هولندينا بلجيكينا از بالمانيا رنا شغلي ما فرنسيا رنا شغل ما يعني بهتر يعني موت امريكي بريطاني ایروش خو من روپلن جواکی تماشا کرد روپلات فیسبوک مدید گلک روزنامه‌وانان پیروزبایی تکریه شیرات تجبور روزنامه‌وانان کرد چیه اوین کو نو دست بکار دیکن خود شیرت یعنی هر کسی کاری که بکنه کاری که پاکش بکنه و ایتالیا و اکید و خلاطه کی ورگر یعنی و بگه و یعنی نتیجه کی باش بگیره ورگری سپاس ممنون بله جمال اف برز کامیران سعدون خود گل من بو وکو باشترین خلاطه هفریزیا نوچهان یا کرد شورک جالی رویترز ورگرت بو بیگمان وکو منانی زمان جیم سرکفتنا هر روزنامه‌وانی که کرد لکودره به جه کیف خوشیه بله هفکاری من زردش همی لگل کامیران سعدون جه هولیری الگلمه راپورتا کمیته دانوستاندکارا هرمی لگل عراقی گهشتا پارلمان کردستان و تک زیلی سرویه که هاتیه کرن کو
حکوومەتە هەرێما کوردستانی بۆ چارەسەرکردنا پرسکرێکی مایت ناوێنە هەولێر و بەغدادە دەست پێشخوار بوو. دداخویانیا پارلەمەنا کوردستانی داهاتیەک و ئیرۆ راپۆرتە کۆمیتەیە دانوستاندکار ئا هەرێمێ گەهشتە پارلەمەنا کوردستانی پشتڕێژی ئاراستەی عالیên پەیوەندیدار و تێباهیە ئەندامên پارلەمان و ڕایەگشتی تێکردن. دناڤەرۆکە راپۆرتەی داهاتیەک و پشتی پێکانینا کابینەیان هەما حکوومەتە هەرێما کوردستانی هەرێمی بە هەموو حەول و کارینێن خۆ بۆ چارەسەرکردنا پرسکرێکن دناوێنە هەولێر و بەغدادە دەست پێشخەر بوویە بتایبەت دوارێ دارایی و دۆسیا پەترۆلێدە ئەف jî li ser binamaya hevbeşî û hevsengiya ku destûr tekezî li ser kiriye. Di sed û çil û heşt kesê din li Herêma Kurdistanê vayrosa koronaketin neh kesan bi vayrosê canê xweşdestan, sed û heftê û heft kes jî ji nexweşiyê rizgar bûn. Heta niha li Herêma Kurdistanê 97,584 kes vayrosê ketine, 3,195 kesan jiyana xweşdestan e, 601,203 kes çareser bûn.